Sala letan na day. Lam lỡ. Klem cái này sao hả? Em biết. So, what's up people? Welcome back to another vlog. Kasi naman ni dong ka nang leheng gelo. Akam bang itu men son ni klaim po napak lang po. Lala, Uma boss. Kapon na ami. tao nổi là Udah ngong leka. Rõ đi. Tao. Pini ke, laso cleanliness drive ke ka organize ke. Isi NGO do Youth for Nature pula tumse organize lo. Ing penang ka cerap dun tudda ka dong kamu lo. Akulat ajak ahem putum do nang cerap dun. Lasinon lahai dong pen cingrum si. La dong kam entau na acaria li long. Pang thir bom lo. So guys, kapang thir ke tang lo almost done. Lasinon la tang da ni tum isondolang ke klemi pini ke 28th of February. And if you know pini ke ru Samsung sing ti kacheboyar ni la. Lasinitum pini halada ka circle office along kumlindo lasinitum hada candle kai dami pu. Finally, Me myself. down long, kapang thir tang lo. Lasinon ba, glava chep vlog bom par ke. Ada ka Samsung sing ti akumlin long dampo. Glava is off, mask is off, non bang candle kai dami phan dampo. So candle kai lo, non bang dakkan bar bong ke. So itu mah plan ke Monday lah Monday. Loket sa bên sếp Johnny. Ta. Đây, có biết à? À bay đây. Ăn cái gì đấy? Bay cái gì? This là abang Thailand. Abang Nani dami. Saya itu nunggu nada dami non. Nani tu me dami pusang buat arong along. 7-8 kilometer doleng ladak dongka mukampen haladak ni tu major polo. Youth for Nature long inut member lo ta ame thang school hala dak pining men si ke pang cheng basipu rong isi pen cherap ra petsi kazala so rong long education ma lo charlie la pen wildlife importance of han itum awareness program me bida embassy nam dampo film screening do po la pen education apu tax tam mi hala dak ne pen chingki chan de kang ko rong isi to pen athima ustomar hanta pan school la hai toy duno epusi pu la si parents la hai tum han pen si ni tum chingki dam po non ba Ado gowe kamirong rapanta nilinon dak chengbirelong hilltop English school pu a school nang pupen non dak principal chuam lo lapen pu bang headmaster lo alang ri pudip timung alang pu bang miss lo moromi bepi lapen non nili dak school long nili nang itu nau somar apai do la ke 27 nang plengtang lo ke cheng si kang pu cheng hut bang ke bang ko vet 20 vet non bang ke bang bom lo la pen asong bong nili ni kang sam ba ning amat ha pen akijoi ta nili ensom pipon bahini ba thom do la pen nong si don hem pen nong si bang ba thom do pro te inu ta phan bang ke free sinili non ko ke pipon bom la pen la da ke dongka pen dongka mukam pen Halloween adim 10 kilometer ando la penon kelas kita tang KG1 to kelas 4 ando lo Non ni YouTube channel long 6K subscriber
playing at pen ta part 2 lo lasi ka do ibanda choro lo. So thank you so much for subscribing and supporting me all along. Lasi nona bangke la solam che than tunang hom nili na thanang tung bangke la lo hom nil tum pini da la so dim pusang ma de chengbiri dim aklong na lege sonni nil tum da ka arong sorpan isi awareness program education la pen environment ahin in pen isi bangke la nil tum a member lo nil tum NGO lo a member atur son teron pu la so langli kachongpu a school do Hilltop English School pu la so a school na lang masi bang lasi ison bang nili nang tum pan kato we pantanong chuning kang tung bang kela lo alangli school akimi lang kang pu ing pen alangli a school non ko te welang KG1 to class 4 an bak dolang pu lasi laso along nang tum sirap dun tha pusini nang tum pan ang chuning kang tung athe alangli ame thang ja kong man si kang pu masi non alangli pan un an pen rat dang bong ino il tum ang bong pen pine ison bak rap dun theka son te mi uji puyat lasi jong sinang tum langli pan jong si rap dun ji pine nang ning hang ison bak rap dun jong si nang ning hang pulote nilidak description along hala a principal number people monang tum call den non chingki den non eng par nang tum un pulote cherap dun tha ke dam tang da alangli pan penang tum rap dun lo alangli non la so school kangpu hut blackboard pi bang dolo bench pi bang dolo lasi lason tak taksi koman e tumang bong ko pine cherap dun ji ning hang do pulote pitame athema lason kam ke me ke klema bang ke kompi athinon son lake dongka area along putali lake hilu lang apong ben nang than lo 10 kilometers ke above lang lasi non son lason atto ka dim school ke wang un e dim sinon alangli akeme ga ma thapen la dang kang pu lasi jong sinal tum un pulote cherap dun vekta so lasi non bangke awareness program padobam lo non la ni phi laso ahem aromarlo so arjiding PKP vlog la lo apang unitum chengbiri long kedam hala awareness program phanpen non itum dongkhalong nang lethelo dongkhalong kan apam hala Hilltop English School principal la support birthday amat nang hang masi non bang dakliyo lasi pini vlog lan cholo until then see you in the next one bye bye